Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Fadil kutoka Kenya, kanisa Jerusalem City Worship Center. Nakukaribisha kwenye hii neno la Mungu. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4 mstari wa 24. Biblia inasema kwamba Mungu ni roho na wanaomwabudu lazima mwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumekuwa tunamwabudu Mungu, lakini hatufuatilii hilo neno la Mungu linalosema kwamba tukamtafute, tukamwabudu. Linasema kwamba wakati umefika, wakati ni huu ambao waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Wale wanaomtafuta Mungu kumtafuta katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Biblia inasema kwamba tumtafute, Mungu ni roho, tumtafute katika roho na kweli. Tusimtafute tukulingana na siku, kwa sababu imesemekana kwamba ni siku ya kuabudu. Tusimtafute kwa sababu amesema kwamba ni siku ya kwenda mbele za Mungu, lakini tumtafute katika roho na kweli. Ni wakati ya kwamba tukawache mambo yote ya duniani, tukache mambo yote ya ulimwengu, tukatafute Bwana katika roho na kweli. Kwa sababu chochote unachofanya hapa duniani unaweza mficha mwanadamu, lakini huwezi mficha Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Chochote unachofanya hapa duniani Mungu anaitazama. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuhimiza kwamba tumtafute Mungu, tukimaanisha matendo yetu yakuwe ni matendo mazuri mbele za Mungu. Tunavyotembea, tunavyoongea, tunavyovaa, tumeonyesha kwamba Mungu tunamwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi husema kwamba Mungu tazama tu roho, lakini yale matendo yako ya mwili yanaonyesha jinsi roho yako ilivyo. Hauwezi jiachilia katika mambo ya kimwili, mambo ya mwili. Kama umejiachilia, haujajitengeneza vizuri, pia inaonyesha kwamba hata moyo wako hauko sawa. Unapotenda dhambi, unapofanya washarati, unapoiba, unapofanya maovu, hiyo pia inaonyesha jinsi moyo wako ulivyo. Matendo yako ya mwilini yanaonyesha jinsi roho ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwili wako ndio ambao umebeba roho, na chochote ambacho mwili unafanya, mambo mabaya ambao unafanya, mwili wako unafanya, inaashiria jinsi moyo wako ulivyo. Usisema kwamba Mungu ananitazama tu moyo, lakini mwili wako, matendo yako ni mabaya. Usiseme tu kwamba Mungu anatazama moyo wangu, lakini kile unachofanya, unapoenda mbele za wengine, unapofanya mambo mabaya mbele za watu wengine, hiyo inaonyesha kwamba moyo wako hauko katika utakatifu. Bwana asifiwe. Mungu anatafuta mtu atakayesimama katika utakatifu. Hauwezi itisha Mungu baraka na moyo wako haujautengeneza, mwili wako hujatengeneza. Biblia inasema kwamba hakuna jinsi chakula cha mtoto kitapewa umbwa. Ni lazima upokee chochote utakachopokea mbele za Mungu. Lazima upokee, uko umejitayarisha, uko tayari kupokea, uko tayari kupokea nguvu za Mungu, uko tayari kukaa katika utakatifu, kutengeneza njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akatutuma kwamba tukuje tukaambia kwamba tengenezeni njia zenu, tengenezeni maneno yenu, ndiposa Mungu akakutazame, ndiposa Mungu akakufanya ukawe mbele zake. Bwana asifiwe. Tukafanyike wana mbele za Mungu, tukafanyike wana, kwa sababu unapotenda dhambi unafanyika kuwa mtumwa, sio mwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tumefanyika kuwa watumwa mbele za Mungu, hatujafanyika kuwa wana. Tumeenda mbele za makanisa, tumedanganya, tumekuwa uongo, dhambi, tumefanya dhambi kutokea Jumatatu hadi Jumamosi. Jumapili tunaenda kusema kwamba si tumeokoka, lakini matendo yako yanaonyesha kwamba haujaokoka. Matendo yako yanakutenganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachotenda kinakutenganisha na Mungu. Matendo yako, mawazo yako, fikra zako, vile unavyotembea inakutenganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijakuja kupaka mafuta, nimekuja kuambia ukweli ya kwamba tuache dhambi, tutafute Mungu.
tuache maovu, tutafute Mungu, tumwabudu katika roho na kweli. Tuache maovu yote, tuache kutembea katika njia kunajisi mili zetu, tuache kutembea katika njia ya kupoteza wengine, tutembee katika upendo, ndiposa Mungu atakaposhuka akaweze kukushuka katika maisha yako. Wakati mwingi tumekuwa tunaitisha baraka za Mungu, lakini maovu ambayo tunatenda, dhambi ambazo tunatenda zinafanya kwamba Mungu hawezi kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Achana na hiyo dhambi, Mungu akaweze kubariki. Biblia inasema kwamba matendo yetu ama dhambi zetu zimekuwa ndizo kizuizi, zimekuwa ndizo boundary, zimekuwa ndio boundary mbele yako na Mungu, zimeweka mpaka mbele yako na Mungu. Lakini utakapotembea katika utakatifu, Mungu ndiposa atakapoachilia baraka zake zitaweza kufikia. Lakini utakapotembea katika dhambi, zitafanya kwamba Mungu hatakufikia, mkono wa Mungu hautafika katika maisha yako, kwa sababu Mungu anakutafuta wewe ambao umetembea katika utakatifu, ndiposa anapoachilia baraka zinaweza kufikia. Sio kwa sababu tu ya kwamba tunaomba mbele za Mungu, lakini unapoomba tangulia kuangalia moyo wako. Unapoomba kuwa mtu wa kutubu kila wakati, unapokosea kuwa mtu wa kutubu, ndiposa Mungu atakapoachilia baraka ukaweze kuzipokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee katika wokovu na utakatifu. Mungu anatafuta yule mtu anayetembea katika utakatifu, sio watu ambao tunatembea tu kusema kwamba tumeokoka, lakini matendo yetu hayaonyeshi wokovu wetu. Tunasema kwamba tumempokea Yesu, lakini haufanani na Yesu. Unasema kwamba mimi ni mwana wa Mungu, lakini haufanani Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuwa tu Mkristo, bali kuwa wafuasi wa Kristo, tunayefuata Mungu katika roho na kweli. Usijite tu Wakristo wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tusiwe kama wale watu ambao wanaenda kando kando barabara na kupayuka wakisema kwamba mokoka, na kupayuka wakisema kwamba ni watakatifu, lakini matendo yao yamekuwa ni matendo mabaya. Lakini tuko watu ambao tunatembea katika wokovu, katika utakatifu. Chochote tunachosema tuseme katika ukweli, ndiposa Mungu akaweze kubariki katika jina la Yesu.